Reka rero tubasuhuze kandi tubashimire mwe mwese bakunzi bacu turizera ko mumeze neza aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi. Iyi ni News Lab TV turagarutse mu makuru yacu tubagezaho igihe cyose. Tugiye kurebera hamwe umutego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iguyemo. Ni umutego ukomeye ushobora guhindura ibintu byinshi cyane cyane ku ruhando rwa diplomasi ndetse no ku ruhando mpuzamahanga hari icyo biri buze gutanga. Tshisekedi aragambaniwe. Ni bande bamugambaniye? Ibyo turabireba. Abigira intama ku manywa nijoro bakaba ibirura bakajya gukomanda abarwanya Tshisekedi. Turabareba ni bande? Amerika na Katari binjiye mu kibazo gikomeye cy'amagambo y'urwango atangajwe hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agatangazwa n'umuyobozi ukomeye. Bibaye kuri uwo muyobozi nabyo turibuze kubigarukaho update ku bijyanye n'ibimaze kumubaho, nazo turaza kugenda tuzitsaho, turaza kureba n'andi makuru mashya arimo kugenda avugwa hirya no hino. Ariko reka duhere kuri izi update duhere ku bijyanye n'imirwano uyu munsi ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 ni imirwano hagati y'abarwanyi bama 23 n'ingabo za FARDC ndetse zifatanyije na Wazalendo. Hakaba rero babyukiye mu mirwano mu midugudu itatu, ni midugudu bita Katogo, imidugudu yitwa Kigogo ndetse na Kambiba. Ni mu turere rero dukikije iniri ya midugudu naho habereye indi mirwano. Iyi mirwano nk'uko amakuru abivuga iri kubera muri groupement ya Karungwe, sheferi ya Bavira, teritwari ya Uvira. Imirwano muri Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nko mu birometero 10 uvuye mu mujyi wa Uvira rwagati nk'uko birimo kugenda bitangazwa. Ntabwo ari kure ya Uvira, ni mu birometero 10 byonyine. Nituvuga Uvira tuvuga Uvira centre, ariko nanga imirwano yabereye ni mu mujyi nako ni muri teritwari ya Uvira. Ku mugoroba ku wa gatandatu nabwo imirwano hagati y'inyeshyamba za 23 n'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo yabereye ahitwa Ikakumba hafi ya Katongo. Kugeza ku cyumweru rero urebye inyeshyamba za 23 nizo zari zikomeje kugenzura igice cyitwa Kigongo ndetse na Katongo, byari mu maboko yazo, nta wundi muntu urazikuramo. Reka rero tuvuye kuri iyo mirwano yabaye turebe none n'andi makuru mashya, turimo kureba update mbere y'uko tugera mu busesenguzi. Ubu ngubu igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifashe icyemezo gikomeye, ni icyemezo cyo guhagarika General Major Sylvain Ekenge Bomusa kubera uburyo yibasiye abanyekongo b'abatutsi. Ubu rero igikozwe no kumuhagarika ku buvugizi bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni icyemezo rero cyo guhagarika uyu mugabo. Ugiye kwinjiramo neza usanga ko cyashyizweho umukono n'umugaba mukuru w'ingabo za RDC Lieutenant General Jules Banza Mwilambwe. Tariki rero 27 nibwo uyu General Major Ekenge yageze gutya ubwo ari kuri televiziyo y'igihugu atangaza ko gushakana n'umugore w'umututsikazi bisaba kwitonda kuko ngo batabyarana nabo badahuje ubwoko. Ngaraza akakubeshya akakwereka ngo mwene wabo uba muri urwo rugo, akakubwira ko ari mwishywa we cyangwa mubyara we, ariko bikazarangira ngo ari we babyarana, ukazajya urera mu by'ukuri abana batarabawe. General Major Ekenge yavuze aya magambo mu gihe leta ye ishinjwa gushyigikira abakwirakwiza urwango rwibasira abatutsi n'ubugizi bwa nabi bubakorerwa by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lieutenant General Mwirambwe rero mu ijambo rye cyangwa mu ibaruwa yasinye yatangaje ko amagambo yavuzwe na General Major Ekenge atari mu murongo ngenderwa w'igisirikare cy'igihugu na politike y'igihugu, ariko urebye ubikurikiraniye hafi usanga ko ariyo myitwarire y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ugasanga ko gusa naho bamuhagarika cyangwa n'ibindi nibyo bavuga yuko bitajyanye n'umurongo w'igihugu, wavuga yuko ari ikinyoma. Urebye nk'uwitwa Fani Kayembi uri mu bayobozi bakuru mu ihuriro rya 23 bashinzwe imari, yatangaje ko ngo nubwo General Major Ekenge yafatirwa ibihano
amagambo yavuze yari yayatumwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cye. Ati umuvugizi w'igisirikare ntatekereza, ashyira mu bikorwa, ntavuga bitewe n'ibiharimo, ahubwo biterwa n'umurongo wemejwe n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare hariya. Ati muri RDC uri hejuru afite izina Tshisekedi Felix, umugabo w'ikirenga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niwe watanze uriya murongo. Ati rero ibyo Ekenge yavuze ntabwo ari ibitekerezo bye, ni ibitekerezo by'igihugu, ni ibitekerezo zawe n'abayobozi bakuru b'igihugu. Kayembe rero yagaragaje ko guhana General Major Ekenge ari umukino w'urwenya ugamije kuyobya abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga. Akavuga ko ibyo uyu musirikare yavuze ari byo Tshisekedi atekereza yicecekeye, kuko ngo binashingira ku murongo we wa politike, kuko ngo Tshisekedi yifitemo ivangura. Mu gihe cyose rero hashize imyaka myinshi aya magambo y'urwango agenda avugwa ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse abayavuga ntihagire ubihahanira. Reka turebe nk'umudepite witwa Justin Bitakwira yigeze kwibasira abatutsi by'umwihariko abanyamurenge ubwo yabitaga ubwoko bubi, nyamara umuryango umwe bw'Uburayi wamufatiye ibihano muri 2022, ariko leta ya Kongo nta kintu yigeze imukora, ahubwo bamugororeye kuba ari umwe mu bayobozi bakomeye b'ukuboko kwa kabiri kw'igisirikare cya Kongo kwitwa Wazalendo. Tariki 22 Ukuboza 2025, Perezida Tshisekedi yakiriye abanyekongo babiri baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo Jean Claude Mubenga, wavuze ko abatutsi ari inyenzi zigomba kwicwa na virusi ikwiye kurwanywa mbere y'uko ikwirakwira, ndetse na mbere y'uko baganira ku bumwe bw'abanyekongo. Ayo magambo yavuze perezida yararenze, araza aramwakira, amwakira mu biro bye. Wareba rero gushyigikira ibikorwa by'abibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bakoresheje amagambo, binaherekezwa n'ibitero by'indege z'intambara na drone byagabwe mu duce dutuwe n'abanyamurenge kuva mu 2025, uyu mwaka nyine kuva watangira, bigaragara politike nyayo igihugu cya Kongo gifite yo kurwanya abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse no kubaheza. Aya magambo rero yavuzwe na Ekenge, amagambo yavuzwe na Ekenge niyo tugiye kureba dusesengure. Igihugu cy'Ububirigi nicyo cyafashe ya mbere na mbere kivuga yuko kidashyigikiye aya magambo, ndetse ngo aya magambo ari ayo kwamaganirwa kure, niko batangaje. Noneho banavuga ko ngo aya magambo aratesha agaciro ikiremwa muntu, ndetse ngo abangamiye inzira y'ubumwe ndetse n'imibanire myiza hagati y'ibihugu cyangwa y'abaturage baba mu gihugu kimwe. Ni ukuvuga ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi Maxime Prevot yavuze ko amagambo ya Ekenge atari amagambo yo kwihanganirwa. Ashimangira ko imvugo z'urwango zitangazwa n'abayobozi muri guverinoma zigomba kwamaganwa, kandi ngo hagashyirwa imbaraga mu bijyanye no kwimakaza ubumwe ndetse n'ubwubahane hagati y'abaturage. Nawe yamaganye amagambo yavuzwe na General Ekenge. Ariko noneho wajya kureba rero aya magambo, turaje turebe uburyo ari umutego ukomeye leta ya Kinshasa yaguyemo. Hari ibiganiro biri kuba bya Doha, hari amasezerano aherutse gusinywa i Washington ajyanye n'ubufatanye mu by'ubukungu, ariko hanarebwa noneho ku kurandura umutwe wa FDLR ndetse no gutegeka u Rwanda gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Aya masezerano yose hari icyo ateganya ku bijyanye no guhagarika izi mvugo z'urwango, hari ibice birimo. Kuba rero zongeye gusa n'izigaragara, nako zongeye kugaragara, noneho zikagaragara mu buryo bufite ubukana bungana gutya, ni ikimenyetso kigaragaza yuko Kongo yiyambuye imbaraga yari ifite mu bijyanye na negociation cyangwa se no mu biganiro, cyane cyane nka Doha. Kongo yanze gusubira Doha mu biganiro, ivuga ko impamvu babyanze ni uko ngo basinye amasezerano y'agahenge ma 23 ikakarengaho igafata ibindi bice
urugero nka Uvira ndetse n'ibice byo mu kibaya cya Rusizi, ikavuga ko M23 igomba gusubira inyuma igasubira Kamanyura aho yari iherereye kugira ngo ibiganiro bikomeze. Ariko uyu munsi M23 yamaze kubwira umuhuza ati twebwe twemeye kuva muri Uvira aho mwavuze ko tuva. Nubwo umuhuza atabyemera na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitabyemera, arizo zabibasabye zikavuga ko zitanyuzwe no kuba ngo uburyo M23 yavuye muri Uvira. Mbese ni kuvuga ngo ntago bemera ko yavuyemo. Ariko uyu munsi bo bagaragaza ko bavuyemo. Ni ikibazo rero gikomeye kuba ejo bundi Wazalendo yararashe ishaka gusubira muri Uvira ndetse igatangaza yuko yamaze gusubira muri Uvira, nubwo atari byo biriya birayambura amahirwe nanone mu biganiro, kuko M23 yamaze kumenyesha umuhuza icyo kintu, imubwira ko mu gihe hakomeza gukorwa ibintu nk'ibyo ngibyo byo gushaka kurasa kugira ngo basubire muri Uvira atazabyihanganira, M23 itazabyihanganira. Ibyo bivuyeho, hajeho noneho ikintu cy'imvugo z'urwango zibasira abo mu bwoko bw'Abatutsi. Iki kintu Leta ya Kongo yakomeje kugenda gisa naho cyoronswa, ndetse igaragaza yuko yafashe ingamba cyangwa igiye kubikosora, kuko kiri mu bintu yarezwe cyane imvugo z'urwango, discours de haine cyangwa hate speech, bagenda babiregwa cyane. Ariko noneho barangije bo basa n'abagaragaje ko icyo kintu mbese kigomba guhabwa agaciro gake ugereranyije n'imirwano irimo kuba. No mu biganiro bizamo ariko bidahabwa ubukana, havamo ngo guhagarika imvugo z'urwango, niko byitwa mu biganiro bitandukanye ndetse no mu myanzuro isohoka, guhagarika imvugo z'urwango. Izo mvugo z'urwango Leta ya Kongo igira commitment ivuga ko bihagaze. Ejo bundi umujenerali umuvugizi w'igisirikare waba ari umuntu ukomeye mu gihugu atangaza amagambo nk'ariya ngo gushaka umugore w'umututsikazi bisaba kwigengesera. Être très attention. Ati bisaba kwigengesera cyane. Ibyo bintu byahise bikurura deba ku rwego mpuzamahanga, ndetse abantu banabyinjiramo baravuga bati aka kabayicwende ntikoga. Dore ya guverinoma ibyo yubakiyeho ni ibi ngibi. Byatumye mu rwego rwo kwikura mu isoni, Leta ya Kongo ifata icyemezo cyo kumukura mu nshingano z'umuvugizi, ariko ku rundi ruhande ntago biri buze gukuraho ingengabitekerezo yamaze kubiba mu baturage. Ingengabitekerezo yamaze kubiba gukwirakwiza ku rwego mpuzamahanga ntabwo ivaho. Bikaba rero ari ikintu M23 yasamiye hejuru, ndetse kikaba cyamaze no kugezwa ku muhuza, kigaragaza yuko bafite ishingiro ryo kurwana kubera amagambo mabi ashobora no kugeza kuri jenoside, kuko reference M23 iri gukora irakora ku byabaye mu Rwanda. Irabikora ku byabaye mu Rwanda, RTR muri kura yakoraga, kandi Abatutsi barenga miliyoni barishwe mu Rwanda mu 1994. Noneho umuyobozi mukuru nk'uyu nguyu agatinyuka kujya kuri televiziyo y'igihugu. Twibutse yuko icyo kiganiro aho cyari cyaprodinze kuri YouTube cyamaze gusibwa, ndetse uriya muyobozi wa hostinze Ekenge nawe yamaze guhagarikwa mu nshingano ze. Ni directeur de formation muri nuza muri RTNC, nawe yamaze guhagarikwa mu nshingano ze. Ariko ingibi ntibikoraho yuko ingengabitekerezo bakwirakwije yamaze kumvwa n'abaturage, ndetse n'ingaruka zayo zatangiye kugaragara. Hariho nabonye batangiye kwibasira Abatutsi muri Kongo. Bivuga ko rero byanze bikunze iki kintu ni umutego ukomeye ubutegetsi bwa Kongo bwahaguyemo kuwigobotora bikomeye. Ubwo bivugwa ko Amerika ngaro yashyize igitutu kuri Kongo kugira ngo yitandukanye na General Ekenge, ndetse na Katari ngo yabwiye ati ibi bintu ntabwo dushobora kuguma muri mediation yanyu mufite ingengabitekerezo imeze gutya. Nabo babahatira gukora ibishoboka byose kugira ngo bitandukanye na General Ekenge n'amagambo yavuze,
ndetse bidatinze ushobora kuza kumva Tshisekedi nawe yipronoshe akagira ibyo avuga. Ibyo bintu rero uyu mutego w'imvugo z'urwango Kongo iguyemo, uyu nguyu ujyanye n'ibyo ejo bundi bakoze hariya ku cyambu cya Karundu, barasa ubwato bwa 23 ndetse bakazana Sukhoi kajya kurasa ibirindiro bya 23 hariya mu kigo cyahoze gikoreramo MONUSCO, bakajya kurasa none bagasubira no muri Karundu ku cyambu kajya kurashisha Sukhoi, nubwo yagarutse kurasa bwa gatatu itasubiyeyo 23 yayirashe. Ariko ibyo nabyo ku rundi ruhande ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyitwa gahenge byarangiye, bitazashoboka. Ni ikimenyetso gikomeye. Reka rero urebye iyo mitego yose Kongo irimo igwamo, ibyanze kunzira imirazambya, ibiganiro byagomba kubera hehe idoha cyangwa byarimo biba n'ubundi kikaba ari ikibazo. Hagati aho ngo turebe rero sasa Tshisekedi agambaniwe n'abandi. Igisirikare cye FARDC kigeze gutya gishinja abantu ba hafi, bamwe mu bantu ba hafi cyane ya Perezida Tshisekedi, kuba aribo ngo bayoboye umutwe witwaje intwaro witwa Mobondo. Uyu mutwe wa Mobondo umaze imyaka 3 uhungabanya umutekano mu burengerazuba bw'iki gihugu, ndetse ngo ubu ngubu wamaze kugera ku marembo y'umurwa mukuru Kinshasa. Aya makuru y'abo bantu ba hafi ba Tshisekedi bamugambanira ngo kumanywa ngo bihindura ng'intama, nijoro ngo bakihindura abajya gukomanda uwo mutwe wa Mobondo, yatangajwe n'umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare mu ntara zirimo Kwilu. Uyu nguyu akaba yitwa Kapiteni Anthony Mwarusha. Yatangaje ejo ubwo yaganiraga n'abanyamakuru ku mirwano yabaye mu mpera z'icyumweru gishize yapfiriyemo abasirikare 5 ba leta. Uyu Kapiteni Mwarusha yasobanuye kandi ko uretse no kuyobora umutwe wa Mobondo, bamwe mu bantu bagaragaza ko bashyigikiye Tshisekedi bakorana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bw'igihugu. Ibintu bikomeye cyane. Uretse Mobondo ngo harimo n'abantu ko baramushyigikiye, bamwereka ko bamushyigikiye bari kumwe nawe, ariko bakarenga bakajya gukorana n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ati dufite amakuru ya bamwe bakorana n'imitwe mu burasirazuba bw'igihugu. Kuri Mobondo ikibazo gihari ni uko abantu benshi bashyigikiye Mobondo akenshi baba bari inyuma ya Perezida wa Repubulika. Ku manywa baba ari intama, nijoro bakayobora Mobondo. Uyu musirikare yatangaje ko mu mirwano yabaye mu mpera z'icyumweru gishize abarwanyi 15 ba Mobondo bishwe, kandi ko mu bafashwe harimo bavuze amazina abayobozi bo muri RDC bakorana nabo. Ati inzego zacu ziri gukora iperereza mbere yo gushyira amakuru ahabona. Kinshasa nishyigikira aba bantu bakarimi keza bari inyuma y'umutwe wa Mobondo kubera inyungu za politike. Twebwe abasirikare tuzakora akazi kacu dukoresheje intwaro. Uyu mutwe wa Mobondo ku munota usobanukiwe ni umutwe ugizwe nawo mu bwoko bw'abayaka biganje mu majyepfo y'uburengerazuba bwa RDC. Batangiye kugaba ibitero ku ngabo za RDC nabo mu bwoko bwa Teke muri Kamena 2022 biturutse ahanini ku makimbirane ashingiye ku butaka. Ibitero bya Mobondo byahungabanyije umutekano w'ibice by'icyaro bya Kinshasa no mu zindi ntara bihana imbibi zirimo Maindombe, Kwilu, Kongo Central na Kwango. Hapfa abaturage babarirwa mu bihumbi, abandi bakaba bamaze guhunga. Abarwanyi ba Mobondo batangiye kugaba ibitero mu bice bya Kinshasa birimo Maluku na Kingakati. Gusa leta yafashe ingamba zikomeye zo kubakumira kugira ngo umutekano w'umurwa mukuru w'igihugu utazamba nk'uko mu zindi ntara bimeze. Atariki ikigaragara twabonye harimo abantu bari hafi ya Perezida Tshisekedi baba bafite akarimi keza iruhande rwe, ku manywa ari intama, ariko nimugoroba bakaba ibirura bakajya gukomanda Mobondo. Niko uyu muyobozi yitangarije. Ubwo nabwo n'ubundi bugambanyi Tshisekedi arimo gukorerwa ku buryo atitonze, dore ko bavuga ko no mu burasirazuba bwa Kongo ngo harimo abantu ba hafi ye
bari hafi ya Tshisekedi, ariko ku rundi ruhande ugasanga barimo barakorana n'imitwe yitwaje intwaro. Ibyo rero nabyo aramutse atabyitonzemo biri mu bintu bishobora kuza kumurambika hasi. Jya muri comment rero utubwire nawe icyo wumvise muri aya makuru tumaze kukugezaho, icyo bitekerezaho. Ibitekerezo byanyu ni nyamibwa, ukore like, ukore na share kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu makuru yose tuba twaguteguriye. Mukomeze mugire amahoro.